Middag tas je een erp a smoor aan de licht bliana, gus ulewees slag nish a larg. Agus at de kur mag gefemer, son hier door. Na mesk bi dronichen le camera en infraroog. Sul an larg at nishak? The mora el hair we lucky. Well, a richt muckle lucky. Gonna can spy a Loch Ness monster. El had drones with infrared cameras if ne'er used before. Are they gonna find Nessie? Tomorrow, the biggest hunt for the Loch Ness monster in 50 years will begin here, and they'll be using new technology like drones with infrared cameras. Are they gonna find Nessie? Morgen beginnt hier die größte Suchaktion nach dem Loch Ness Monster in 50 Jahren und es kommen neue Technologien zum Einsatz, wie zum Beispiel Drohnen mit Infrarotkameras. Werden sie Nessie finden? Demain, la plus grande recherche du monstre de Loch Ness en 50 ans commencera ici. Ils utiliseront de nouvelles technologies telles que les drones avec des caméras infrarouges. Est-ce qu'ils vont trouver Nessie? Mañana empezará la búsqueda más grande en 50 años del monstruo de Loch Ness y van a usar nuevas tecnologías como drones con cámaras infrarrojas. ¿Encontrarán a Nessie? Domani comincerà qui la più grande ricerca del mostro di Loch Ness in 50 anni e useranno nuove tecnologie come i droni con telecamere a infrarossi. Troveranno Nessie? Завтра здесь начнутся самые большие поиски лохнесского монстра за 50 лет. Они впервые будут использовать новые технологии, такие как дроны с инфракрасными камерами. Они найдут Nessie? Amanhã começará a maior busca pelo monstro do Loch Ness em 50 anos. Eles vão usar novas tecnologias como drones com câmeras infravermelhas. Eles vão encontrar Nessie? Maandag kunnen dus leis an gwartach smó oliféis Loch Ness le kirke blian an seo. Agus tá siad chun technoliacht nua a úsach gin chéadúir. Bí droni aco le camerí infrajarracha. En wahí siad Nessie? I morgon börjar det största sökandet efter Loch Ness monstret på 50 år här. De kommer att använda ny teknik för första gången, som drönare med infraröda kameror. Kommer de hitta Nessie?